hari inkuru z'urukundo zitavugwa nk'ibitekerezo by'abantu ahubwo zikandikwa mu mateka y'isi. Inkuru y'uyu munsi si ya filimi, si umugani, si inkuru mpimbano, ahubwo ni inkuru nyayo y'urukundo rw'abantu babiri bahanganye n'isi yose kubera umutima w'urukundo. Iyi ni inkuru ishingiye ku nkuru mpamo ya Seletse Khama, wari umuzungura w'ingoma ya Bechuanaland, ubu ni Botswana, ukomoka mu bwoko bw'Abamangwato nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi yose. Seletse Khama yagiye kwiga amategeko i London, aho niho yahuriye n'umukobwa w'umwongereza witwaga Ruth Williams. Baza gukundana baranashakana mu 1948, nubwo imiryango yawe bombi yabirwanyije cyane ndetse n'ubutegetsi bw'ubwongereza bukabirwanya. Muti byagenze gute? Mu myaka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, mu mihanda yishimye kandi tose y'i London, imitima ibiri ituruka mu nk'isi zitandukanye yarahuye, itazi ko urukundo rwabo ruzahungabanya za guverinoma kandi rukandika amateka mashya. We yari Seletse Khama, umusore muremure utekereza cyane, wize amategeko kandi ufite ituze ridasanzwe mu maso. Yavukiye mu muryango w'ubwami bw'Abamangwato mu cyahoze ari koloni y'Abongereza ya Bechuanaland, ubu ni Botswana. Seletse yari afite umutwaro w'ubuyobozi ku bitugu bye, nubwo yari akiri muto yari yaragenewe kuzaba umwami. Naho umukobwa we yari Ruth Williams, umugore w'umwongerezakazi wari ufite umutima mwiza, wikoreraga akazi ko mu biro. Rusi yari umuntu ufite umutima mwiza, wigenga kandi utinya kuvuga icyo atekereza. Yakuriye mu muryango usanzwe w'abakozi, ntiyigeze atekereza ko ubuzima bwe buzahinduka igice cy'umuyaga wa politiki ku rwego mpuzamahanga. Bahuye mu 1947 mu birori byo kubyina byari byateguwe n'inshuti zabo. Igihe Seletse yasabaga Rusi ko babyinana, hatangiye inkuru idasanzwe. Ibiganiro byabo byabaye birebire kugeza nijoro, baganira ku butabera, ku hazaza ha Afurika no ku byiringiro mu isi yari kiva mu ntambara. Rusi yakundaga ubwenge bwe n'icyubahiro cye gituje. Seletse we yakundaga ubutwari bwe n'ukuri kwe. Urukundo rwabo rwatangiye gukura vuba, ariko urukundo rwabo ntirwari rworoshye. Mu Bwongereza bwa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ivangura rishingiye ku ruhu ryari rikomeye, kandi muri Afurika y'Epfo politike ya apartheid yari iri kurushaho kukaza umurego. Igihe Seletse yasabaga Rusi ko yashyingiranwa, yemeye atazuyaje, ariko gusezerana kwabo kwateje umutingito ku migabane ibiri. Guverinoma y'Ubwongereza yari ifite impungenge ko umubano wayo n'igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse no ku mutekano w'akarere kose ka Afurika y'Amajyepfo. Icyo gihe ishyaka rya National Party yari riyoboye Afurika y'Epfo ryatinyaga ko ishyingiranwa ry'umwami w'umwirabura n'umugore w'umuzungu mu gihugu cy'igituranyi cya Bechuanaland cyateza imvururu, cyane ko Afurika y'Epfo yari iri mu nzira zo gutangaza ko ayo mashyingiranwa abujijwe n'amategeko apartheid. Ibyo byatumye Afurika y'Epfo kimwe n'ubutegetsi bwa South West African ndetse na Rhodesia busaba Ubwongereza guhagarika ubwo bukwe. Nyirarume wa Seletse Khama wari umusimbura w'ingoma, nawe yamusabye gutandukana na Rusi agashaka igikomangomakazi cyo mu bwoko bw'Abamangwato, ariko Seletse yarabyanze. Abategetsi b'Ubwongereza bakoresheje ayo makimbirane, bavuga ko ishyingiranwa rye riteza umutekano muke mu gihugu. Seletse aza kumenya ko Ubwongereza bwari bwarahaye isosiyete y'Abanyamerika uburenganzira bwo gushakisha amabuye y'agaciro. Ahita ashimangira ko niba habonetse umutungo kamere ugomba gukoreshwa n'abaturage ba Bechuanaland ubwabo. Mu 1948 Seletse yasubiye iwabo gusaba abaturage be uburenganzira bwo gushyingiranwa na Rusi. Benshi bari biteze ko azatereranwa, ahubwo mu nama rusange ikomeye yerekanye urukundo akunda Rusi n'ikimeze cyo kumurongora. Nyuma y'impaka zikomeye, Abamangwato batoye kwemera Rusi nk'umwamikazi wabo. Byari intsinzi y'urukundo n'icyubahiro, ariko politike yivanzemo. Muri icyo gihe Rusi yibarutse umwana wabo w'imfura, maze buhoro buhoro abaturage bo mu gihugu batangira kumwemera no kumwakira, kuko yabanye nabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Yafatanyaga nabo guharura imihanda ndetse n'indi mirimo yo guteza imbere igihugu. Igihe Ubwongereza bwageragezaga gusimbuza umwami, umuyobozi bashyizeho ubwabo, ubwoko bw'Abamangwato bwarabyanze bubyamaganira kure. Uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Clement Attlee yabwiye umudepite Tony Benn ko Ubwongereza bukeneye zahabu ya Afurika y'Epfo, bityo ko gusenya ishyingiranwa rya Seletse Khama na Rusi ari igiciro gito cyo kwishyura. Nyuma yaho diyama zarabonetse muri Bechuanaland, maze Seletse aharanira ko Ubwongereza bwemera kumugaragara ko ayo mabuye ari umutungo wa rubanda rw'Abachuana. Mu 1951 guverinoma y'Ubwongereza kubera igitutu cya Afurika y'Epfo yarangwagamo n'ivangura ry'uruhu ryiswe apartheid, yohereje Seletse mu buhungiro, imuvanye mu gihugu cye.
Lucy yahisemo kugumana n'umugabo we. Yaretse byose yari asanzwe azi maze amukurikira mu buhungiro. Babayeho ubuzima bworoheje mu Bwongereza, batandukanijwe n'igihugu n'abaturage Siletsi yavukiyemo kandi yagombaga kuyobora. Imyaka yarahise indi irataha. Ubuhungiro bwari bubabaje. Siletsi yambuwe ubutegetsi bwe bw'ubwami. Inzozi zabo zo kuyobora hamwe zasaga n'izashize, ariko urukundo rwo rwarakomeje. Lucy ntiyigeze asubira inyuma. Mu gusuzugurwa, mu bwigunge no mu kugambanirwa kwa politike, yakomeje kuba umufasha we ukomeye kurusha abandi. Ugushyingiranwa kwabo kwari kubakiye ku bufatanye aho kuba ku butegetsi, kwarushijeho gukomera mu gihe cy'ibigeragezo. Mu 1956, nyuma y'imyaka myinshi y'igitutu mpuzamahanga n'ababashyigikiraga biyongera, guverinoma y'Ubwongereza yemeye ko basubira muri Bechuanaland, ariko ku kiguzi cy'uko Siletsi ahari uburenganzira bwe bwo kuba umwami. Ibyo yarabyemeye atazuyaje, atabikoze kubera ubutegetsi ahubwo kubera ejo hazaza. Aho kuba umwami, Siletsi yinjiye muri politike, ashinga ishyaka rye. N'ubushishozi n'umuhate yayoboye igihugu cye mu nzira y'amahoro igana ku bwigenge. Mu 1966, Bechuanaland yabaye Repubulika ya Botswana, maze Siletsi Kam atorwa nka perezida wa mbere wa Botswana. Ku ruhande rwe hari Lucy, utarukiri uwo batinyaga kandi banenga, ahubwo wari wabaye umufasha wa perezida wubahwa kandi ukunzwe cyane muri Botswana. Urukundo rwabo rwigeze kwamaganwa, rwahindutse ikimenyetso cy'ubumwe mu isi yacitsemo ibice, rurwanya ivangura, rurwanya igitutu cya politike, rurwanya ubuhungiro, rurwanya ubwoba. Siletsi na Lucy bagaragaje ko urukundo rushobora guhangana n'ubwami n'ibihugu bikomeye, kandi ko mu butayu bunini bwa Botswana, munsi y'ikirere kinini cya Afurika, umusore wavukiye mu muryango w'ubwami bwa Afurika n'umukobwa wavukiye mu mujyi wa London bubatse atari urugo gusa, ahubwo bubatse n'igihugu. Inkuru yabo yakomeje kuba imwe mu nkuru zikomeye z'urukundo mu mateka y'isi, atari uko bakundanye gusa, ahubwo kuko banze ku isi babwira ko batagomba gukundana. Iyi nkuru kandi yabo yanakinwemo filimi yitwa A United Kingdom, igaragaza neza urugendo rwabo rwuzuyemo amarira n'intsinzi. Mu gusoza inkuru, hamenyekanye ko Siletsi Kam yatorewe kuba perezida wa mbere wa Botswana, ko kandi umuhungu wabo yaje kuba perezida wa kane watowe mu 2008, ndetse ko Ruth na Siletsi bashyinguwe hamwe ku gasozi kareba mu mudugudu wa Serowe, aho bari baratuye kugeza ku mpera z'ubuzima bwabo. Tugana ku musozo, twavuga ko ari amwe mu masomo iyi nkuru twigisha. Iyi nkuru twigisha ko urukundo nyarwo rusaba igitambo, ivangura rishobora gutsindwa n'ukuri, kandi ko umuntu ushikamye ku mutima we ashobora guhindura amateka. Turabashimira ko mukomeza gukunda inkuru zacu. Turabashimira kandi abamaze gukanda kuri subscribe, tunasaba atarabikora kubikora kugira ngo ntibacikanwe n'inkuru zacu. Turabifuriza kugira ibihe byiza.